I ćao svima, dobrodošli u moju novu epizodu na mom kanalu. Znam da sam drugačiji, znam da još sedim praviti intro, ali ajmo da pređemo na to što želimo. Igramo Would You Rather. Ova igrica je vrlo popularna, pa ajmo da krenemo. Da. Godinu dana bez muzike, godinu dana bez igrica. Pa u igrica, na primjer, može da slušaš neke muzike. Muzici ne želiš video. Na primjer, znate Zumsku tanjku. Morate da tu slušate muziku i mislim da zato je bolje da je without music. Znači to je moje mišljenje, ajmo da kliknemo. Joj, 80% se slaže sa mnom. Vi ne razumijete tehnologiju 21. veka, Sljedeće. Have another brother, have another sister. Ja nemam dobro, imam sestre, ali nemam rođenu. A brata dovoljan mi je jedan. Koliko je on malo čaknut. To mislim da je bolje da imam više sestru. 49%. Jer me seseš. Daj. Truth ili dare. Dare. 58% ljudi lagano. Kitamo. Drivers on the one. Never had to wait in line at restaurants. Ovo je bolje. Ne, nije. Što sam je nenormalni? Ovo nije trebalo. Žuti okos. Da ti najbolji prijatelj pobedi 250.000 ili ti 70.000. Najbolji prijatelj možda nešto podeli sa mnom. Sad, win hash for family. To, lagano, 69%. Look young for your age, look old for your age. Izgledam mlado sa svoje godine. Izgledam mlado, na primjer, ja sam već 7. razred, izgledam kao da sam 5 i tako nešto. A ne izgledam staro. Ali moj drug Bogdan, on već izgleda staro. On izgleda kao da je srednjoškolac. A 7. je isto. I priča kao srednjoškolac i sve to. Pa ja bih izgledam mlado sa svoje godine. 77, pa ubijamo te, ubijamo. Gledajte u grupi ili sam. Po meni je bolje raditi u grupi, zato što imaš više šanse da uradiš, a sam moraš da trčiš tamo, trčiš vamo, trčiš. Bolje raditi u grupi. 57, lagano. Da budem Australijanac ili Amerikanac, da vidimo. Ovo je pitanje za opšte proživljavanje. U Americi ima grislija, ima alkoha, ima ludaka. Amerika jeste veća i Australija je uglavnom pustinja, da kažemo ovako kad pogledate. Uglavnom tako da je pustinski kontinent. Pogledate, znači većina kontinenta pustinja. Ja sam uglavnom plivam. Dođe ajkola, pojede me. Krokodil, meduza, divlji psi, kengur me šutne. Ali nema toliko ludaka kao što ima u Americi. U Americi ima i grizzlija, ima isto ajkola. Ne sjećam se, možda. Izvinite zbog toga. To, po mom mišljenju, Amerika je veća i po meni malo lepša zemlja, zato što je kipa slobode to. I trebalo bi da se čuvam jer tu ima ludaka, bukvalno. Mislim da bi ja, po mom mišljenju, radije bio Amerikanac. U 61%, tako je bre. I da pojene smo be inside the burning house. Sad je ovo teško. Ako pojedem otvoren svijet, umrem. Ali ako sam u kući koji gori, ja mogu kako da se spasim. Ne znam kako, možda pobegnem nekako, nađem neki izlaz. Ko zna kako.
To, be inside burning house. 74, pa. Climb a mountain. Skydive. Ja je da sve penjam na planine. 28. Boriti se s medvedom ili boriti se s lavom. Medved, znači, medved ima, on je ogroman, on je ono jako kratko i sve ima neke zube i udarite šapom ti si mrtav, a lav može je mnogo brži, da kažemo, mislim da je brži. Da lav isto ima na kanđi zube, ali lav nada napada u čopor. Medved se napada sam. Sad vidite, znači medved napada sam, ali ovo je jedan lav. Te u čoporima ja bi bio gotov. Mislim, sa obe životinje bi me sigurno pocepale. I sad, čim bi se radije borio. Lav jeste okutan i brz, ali njegova kratko nije toliko jako kao medvedovo. Medved udar šapom bukvalno bacite u, da ne kažem. Zato borim se sa lavom. Šta? Ovo je bilo da sam choices first. Ovo je lifespan. Da. Opet sam pogrešio. Go again. Die. Do the same thing. Just look at it. All chickens become... All cows become... Krave daju, kokoške daju piletinu, krave daju bifteke, mleko, kokoške. 46 prilagano. Čekajte, ovo neću, ne hvala. Sad je muzika, nova muzika. Nova. 70. Zašto sam pripila? Ne čuti, bre. The child right now. Adopt the child. You're fighting by 800. Lagano. Mislim da je bezbednije da imam brod. Ovo je kako sam lupio ovaj nekog skidimo iz ovog. Nemam pojma kako su oni, ali ajde reću Nikolas. To i Bruce Lee. Chuck Norris. Chuck Norris. Je po meni mnogo bolje Bruce Lee. Ono mnogo bolje. Su bolje, ali Chuck Norris po meni savršen. Ne, nije. Kako je ovo pitanje? Naravno futbaler. Normalni. Walking Dead, House of Cards. Walking Dead. To. Your future kids see your past self. Future kids. To. Personal assistant. 57 bre. Bolje je ovo. Ne vidim. To. The official World Series of Poker app. Win the most exclusive prize in poker. Compete daily, conquer the leaderboard, and win the 2018 main event. Šuti. Zanimaš me. Oj, ovo ne planiram uopšte. I čekajte, sad mora ovo da mi čeka. Više, čekajte, samo da stavim pauzu na kratko.
sad ćemo navrati. Ja napravila serija za poker. Mene ne zanima poker. Gitaru da bi naučiti da sviram bubnjeve. Gitaru. To. Ovo je bolje mnogo. Internet i ne gledati TV. Ne gledati TV. Čekaj. To. Williams manager and пустыни. Short fun life. Не самого. То ладно, купить. Видимо, добре. Coffee. Also eyesight. Hands. Что-то взял ты прям золотый. Да, видимо. Да, более. Bedroom attracted be married. Master language. Well, you're easily live near and act clean. Were software almost over a little noisy neighborhood, a little noisy neighborhood. Here. 5 years in prison. And 5 years in prison. Incredibly stupid, they have the best of luck. To, no. Plant. И можно ли я тоже без братани пришли с братани братани. Вышу популярным слишком да вышу популярным фильм. Популярным фильм. Я говорю про paper for week. Wi-Fi for a week. Значит без того папира или Wi-Fi. Wi-Fi. Я опять. Извините. И на самом деле sve barili imaju beklednu maštu. Sve oko sve mi je pogrešno. Cristiano Ronaldo. Šta? I blurili. Da mogu da ih naučim. Cool shower and be clean. Ice cold. The test. Spend a week without your favorite band member. Or eat bread and work for the rest of your life. Only eat bread and water. You don't only not the body.
ne mogu da pričam ili da ne mogu da hodam. Ne mogu da hodam. Ispred se. Da se free vegetables. Free McDonald's. Šta? Da možeš da posjetiš 100 godina. Budućnost. Dobre, što se to... Shop inside the theme park. To. Forget who you are, forget who everyone else is. Never be able to read a book again. Never be able to watch television again. Read a book. To. Immortal. Be run over by car. Be run. Be a kid your whole life. Kid. Have a baby arm for here. Have a baby hand for here. Blood. For the rest of your life without sight. Life without sound. Sound. Top. Quite a collection of Smurfs. Quite a collection of Care Bears. Care Bears. Ovo ima kosu. Pogrešno. Every now you touch this bear. Every now when you touch stick to you. Have blue skin, have a red skin. Blue. We have one wish granted. Talk like Yoda, breathe like the creator has the ability to fly, to fly. Fly. Monday off, Friday off. Что-то спусто. Видишь, person? Peace burn 1, 3, 4, peace for 500 years, peace for person. Again. Find everything you ever lost. Remember everything you forgot. Not at all. Swim in the sea with hunger. Sharp up in the jungle with hunger. Я не знаю, Саша, айкла плива на бързо, буквално не може да видиш, но можеш да удариш. Ти пливаш полако. И докато съм тише, баба ми спава. Really walk in the jungle with a hungry lion. Ако наскочи на мене почине да ме кризи, а колко ще се отдаваме да не шапам. То мислим, айде молим те, ние завърши сигурно. Джунгла е, че ти, ако е то свуда овако просто. Джунгла не видиш нищо. Ти буквално се съхвате в нещо готов си. Това си къде съм на море. Ако съм горе, onda već bi birao more. Ako sam dole, u okeanu, bi birao ja bih rekao da je mnogo bezbednije plivati s ajkule. Ajkule su privukovale manje smrti, zato je po meni bolje plivati sa ajkulom. Ok, što je pitanje? She will have to eat 4 hours shift. 10 hours shift. Nah. Have a house robbed. Jag tänkte vara sharp. Oj. When the world ends, no, how the world ends. When? Май, сколько чумас подобного.
Ti si Marvel. Be colorblind. Eat carrot glide. Eat pizza that has been on the ground. Eat a pizza. Talk. Be an only child. Have 10 siblings. Be an only child. Piss that person. Talk. Давайте чути. Трябваш ми. Чути. Kitty Jump. Šta me briga? Kitty Jump je dosta po meni. Ako onima koji bi ovo, izvinite. Čuti. Work at McDonald's, work at Burger King. McDonald's. Nee, become an two sets. Kada doći control Vreme ili da će ti kontrolišeš ili vreme. Ja bi da mogu, šta ako jedan lik koji kontroliše to vreme, ja njega kontrolišem. Ja bi, ali ipak vreme, ne kontrolišeš vreme, možeš da tako malo vrtaš se, spretneš se malo s vremenom i to je tako zabavno. Zato ja mislim da bi ja radije to tako zabavno da ti naći želevi, tako idete šetate, ostavite vremeno, kontrolni, kaže vam neko, još 1 minut do kraja zvona i samo pak, vreme, stane od minut, ti uradiš vreme, a to se znam brzno svi pokušaju, ti samo odeš to uzmeš knjigu, prepišeš, gotovo, pobjeda, 5. Kontrolišeš ljude, bukvalno, kažeš da ti daju 5, ali onda posle, možda svaki čas, on će sad, ja sam tebi dao 5, moram da ti izbrišem. I ti samo gledaš kako ti oni brišu. Zato, vjerovatno je mnogo, ne znam zašto, a ljudi još, na primjer šta još, možda kontroliš da ti spreme nešto što želiš. Kupe nešto što želiš, a vreme uglavnom onaka, ili si na primjer, znate da sam u ratu, ili napadam nešto, ja samo zamrznem vreme, ovo je gotovo je stvorenje, ja mogu da pobegnem i kraj. Stvorenje ništa mi ne može. Tako ja da pobegnem, kraj. Kraj. A šta da mi nekad napadala? Šta će mi kontrolisanje ljudi? Jo, sam, te ću da nađem čovjeka u džungli. Te ću. Zato, po meni, je mnogo bolje da kontrolišemo vreme. Tamo da vidimo da sam upravili sa ovim koliko mi ima baterija. 15, ok, mogu ti istražiti. Za 3, ako bude tačno, svaka mi čast. Moment. 3, 4, sad. Ability control time. 53%. Tako treba. To reci. Konačno tačan odgovor, bre. I to je bilo. Evo, 53%, 47%. To se slaže. Sa mnom. I sad ćemo da izbacimo ovaj video da znate, vjerojatno ćemo posle da izbacimo, još ja ne znam da će to biti Minecraft, Final Fantasy, opet budu jedan ili neka druga igrica. Ili možda reakcije. Vjerojatno će biti reakcije na ovom kanalu. Pa da znate i da subscribeujte se, lajkujte, šerujte, komentarište, tako da još ovakvih video snimaka i mi i ja se vidimo u mom narednom video klipu. Ćao!